What's up, people? This is Dennis kabisa kuri Minister B Nyarwanda kabisa. Mwaka mushya muhire ku bantu bose kabisa wa 2023. Sasa mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2023 ukeneye gukora subscribe kuri channel ya Mr. B Nyarwanda kugira ngo ibintu byose bizacaho bigamije kubashimisha kabisa uzajya ubibonera igihe. So uyu munsi kabisa turakomeje kabisa ibintu by'uburyohe kabisa kubijyanye n'inonde kabisa tumaze igihe turimo kabisa. So abantu rero nkuko mubizi Instagram numwe mu rubuga kabisa rugezweho cyane ku basitari ibyamamare. Abantu benshi bakunda kurukoresha kabisa basharinga ibyo bakora ndetse n'ubuzima bwabo busanzwe bwa buri munsi kabisa. So icyo gihe rero abantu benshi kaba bavuga bati tugomba kubona aba followers kabisa, basaba abantu team du following, ndetse ufite aba followers benshi akaba ari umwe mu barenze, ndetse bose abantu bakaba bavuga ati uyu nguyu ntiyikoraho. So nabyatumye rero nzengurusa amaso ndavuga ati ariko ubundi buriya mu banyarwanda ni bande kabisa barenza abandi mu kugira aba followers benshi kuri Instagram. Ndavuga ati reka mbarebe kabisa ndetse mbasangize n'abanyarwanda muri rusange. So you need to subscribe to this channel Mr. B Nyarwanda kugira ngo udacika kabisa. So stay tuned, uyu munsi turakugezaho abantu 20 ibyamamare gusa birenze ibindi hano muri Rwanda kabisa mu kugira aba followers benshi kuri Instagram, ndetse rwose kugira ngo tugende tukomeza kunezerwa kabisa. So reka dutangire kabisa ku mwanya wa 20 kabisa turasanga umuhanzi kazi Nyarwanda kabisa Queensha. Nababwiye ngo uyu munsi mwaza kuba surprised kabisa. Uyu akaba ari umuhanzi umwe kabisa mu bakomeye cyane muri Rwanda kabisa, umaze igihe kinini cyane akora umuziki. Kuri Instagram ye yafunguye mu kwezi kwa 2014 kabisa. Queensha amaze kugiraho aba followers 417 kabisa. Queensha ku mwanya wa 19 kabisa turaza kuhasanga umugabo kabisa w'icyamamare hano mu Rwanda, umwe mu beza mu banyamakuru b'imikino kabisa dufite hano muri Rwanda, akaba ari umwe mu ba boss b'iradio yitwa BNB FM umwezi kabisa ivuga ku bijyanye na sports, ndetse rwose bakamwita David Bayingana. Kuri Instagram account yiwe yafunguye mu kwezi kwa 8 kabisa. Iyi account ikaba imaze kugira aba followers 420 birenga kabisa kuri Instagram. Ku mwanya wa 18 ubundi uyu nguyu mwakomeje kumwakira kabisa muhagurutse bwana, the best dancer, the best choreographer kabisa w'umunyarwandakazi. Uyu nguyu ni icyamamare gikomeye cyane kubera yuko yagiye abasha gutsindira ibihembo bigiye bitandukanye bya MTV bwana mu bijyanye no kubyina kabisa. Umunyarwandakazi umwe mu bahagarariye u Rwanda neza cyane ku isi muri rusange, bamwita Shelly Silva kabisa. Abantu benshi bagiye bamuzi ku bakunda no gukurikirana kabisa, mubizi ko mu gikorwa cyo kwitinga giye muri uno mwaka ushize kabisa yarahari. Shelly Silva kuri account yafunguye mu kwezi kwa 2012. This is a legend kabisa. Umuntu 2012 uri kuri Instagram muzajye mwita mutera salute hano mu Rwanda kabisa. Uyu nguyu kabisa akaba afiteho 421 birenga kabisa, Shelly Silva. Ku mwanya wa 17 ku mwanya wa 17 kabisa turasanga umugore bwana Mobecho. She goes by the name Nana Weber, abenshi tumuzi ku izina rya super sexy kabisa. Kuri account ye ya Instagram yafunguye mu kwezi kwa 9 2015 akaba amaze kugiraho followers 444 birenga kabisa, super sexy kabisa. Ku mwanya wa 16 nonanga rwose ni Mobecho. Nabakore b'indwanyi abazungu icyo gihe babitaga ngo ni Dahomey Amazons, ariko bitaga ikoci. Babayeho ubwami bwitwaga
homi kuri uyu munsi wa none muhita muri Bene abize amateka murabizi kabisa. Ndakeka uyu ni umwe mu ba influencer bakomeye cyane muri uru Rwanda kabisa, kuko ni umwe mu bantu bagira uruhare kabisa mu mihimbire y'amagambo abantu benshi bagiye bakoresha cyane cyane urubyiruko kabisa. Bamwita Rocky Kimomo kirabiranya kabisa. Uyu nguyu ni Mobecu, umusobanuzi wa filime ukomeye cyane hano mu Rwanda kabisa, kuri account ye yafunguye mu kwezi kwa gatanu 2019. Iyi niyo account nabonye kabisa muri 20 za mbere nshya, imaze imyaka 4 yonyine kabisa. It's a crazy man kubona account imaze imyaka 4 irimo irusha account zagiye zifunguka deja muri za 2012 14 gutyo. So Rocky kabisa kuri account ya Instagram afiteho 445 birenga kabisa by'aba followers Rocky. Ku mwanya wa 15 kabisa, ku mwanya wa 15 olala Imana imuhiruko idashira Ivan Bulavan kabisa, umuhanzi twese twagiye dukunda ndetse na cyane kabisa, na n'ubu abantu bakaba kimukunda, akaba yaritabye Imana kabisa mu mwaka ushize kabisa 2022. Abantu benshi batazayikumbura pe. Kuri account ya Instagram yafunguye mu kwezi kwa gatatu 2015 afiteho followers 451 kabisa birenga Ivan Bulavan. Ku mwanya wa 14 haleluya kabisa, mugahita mwumva ko ngeze muri gospel. Uyu nguyu kabisa bakaba bamwita Gahongayire Aline, afite account ya Instagram yitwa Algalove, ikaba kabisa iyi ngiyi ifite followers kabisa 461 kabisa, yafunguye mu kwezi kwa 9 2015 Aline Gahongayire. Ku mwanya wa 13 umwe mu banyamakuru batwaye abandi hano muri Rwanda kabisa mu bijyanye na entertainment kabisa, ukorera RBA RTV kabisa, abantu bakaba bamuzi mu kiganiro The Versus. Bamwita Lucky cyangwa se Lukman Nzeyimana kabisa. Uyu nguyu kuri account ye ya Instagram yafunguye mu kwezi kwa 9 2014 kabisa, ikaba imaze kugira abantu 463 kabisa birenga. Lucky kabisa, Lucky. Ku mwanya wa 12 olala probably kabisa uyu numwe mu bagore bakunzwe kurusha abandi hano muri iki gihugu cyane kabisa, ku bantu bakunda gukurikirana radio Kiss FM. Uyu nguyu bamwita Sandrine Isheja Butera kabisa, umunyamakuru umwe mu bakomeye cyane hano mu Rwanda kabisa. Akaba afite account yafunguye mu mwaka wa 2013 mu kwezi kwa 4 kabisa, ikaba imaze kugira abantu 465 bayifollowinga kabisa Sandrine. Ku mwanya wa 12 DJ Phil Peter kabisa, kuri account ye yafunguye mu kwa 2013 kabisa, nayo ikaba imaze kugira abantu 469 kabisa birenga Phil Peter. Twagiye na top 10 sasa noneho kuri ino nshuro kabisa, iyo tugeze mu 10 za mbere kabisa, abahahiye akibaza ati ni bande 10 barenza abandi. Nyuma yo kunyuramo ushobora no kukwibutsa kabisa. Ku mwanya wa 20 kabisa twasanze Quensha, ku mwanya wa 19 twasanga David Bayingana, ku mwanya wa 18 twasanze Shelly Silva, ku mwanya wa 14 kabisa twasanze Nana Weba aka Super Sexy kabisa, ku mwanya wa 16 twasanze Rocky Kimomo kirabiranya kabisa kibarumwa ku mwanya wa 15 twasanze nyakwigendera Imana imuhiruko idashira Ivan Bulavan, ku mwanya wa 14 twasanze Gahongayire Aline, ku mwanya wa 13 twasanze Lucky cyangwa Lukman Nzeyimana kabisa, ku mwanya wa 12 twasanze Sandrine Isheja Butera kabisa,
ku mwanya wa 11 tuhasanze DJ Phil Peter. Phil Peter kabisa. So tuhita dukomeza na top 10 ku mwanya wa 10 ay. Ngeze ko guzirwa saba ko gusanga bafite ururondogoro bavuga bishoboka bavuga kundusha. Buriya ndi yamenya ko nzi kuvuga gusara abagore bandengaho. Usanga bafite umunwa my friend bavuga my friend. Naga ari bose mvuze bamwe. Junior GT chimizi mirefu kabisa. This guy. Yumunsi ari muwe cho kabisa. Junior GT kabisa ku mwanya wa 10 kuri account ye ya Instagram yafungiye mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa 8 ifitemo aba followers be 477 kabisa birenga. Oyo kabisa Junior GT. Ku mwanya wa 9 ahangaha none tugize mu account ari super kabisa, mu account arenze kabisa no mu Rwanda kabisa afite kuba ku gice cya miliyoni kuzamura. Ku mwanya wa 9 turasanga bana none ahangaho ibibaho. Uyu akaba ari umwe mu ba MC kabisa hano bana. Fuze kaye no wa mbere ntiwabubeshyi kabisa cyane waba uri kure y'ukuri kabisa. Abantu rwose bagenda bareba ibitaramo bigiye bitandukanye babona ko uyu mugore ari mubecu kabisa. Bamwita Anita Pendo. Anita Pendo kabisa umunyamakuru ukomeye cyane ndetse akaba no mu MC ndetse no mu DJ at the same time. Anita Pendo akaba afite account yafunguye mu kwa 2018 guys. 18 imyaka 5 yonyine amaze kugira followers 551 kabisa birenga. La. Nitujya ku mwanya wa 8 onanga ho rwose ni ibitangaza gusa. Turasanga Miss Rwanda umwaka wa 2016 kabisa bamwita Mutesi Jari. Kuri account yiwe yafunguye kabisa 2015 mu kwezi kwa 12. Iyi account ikaba ifite abantu 612 kabisa. Birenga Mutesi Jari. Ku mwanya wa 7 kabisa turasanga umukobwa mwiza kurusha abandi muri iki gihugu rwose, no doubt n'abantu benshi kabisa bavuga ati aho ngaho ntago umuntu ababeshye. Ku mwanya wa 7 kabisa bamwita Kate Bashabe cyangwa Kate Pitt kuri Instagram kabisa yiwe yafunguye mu mwaka wa 2013. Legends kabisa 2013 mu kwezi kwa 5 umukobwa yari kuri Instagram afite followers 631 kabisa birenga. Ku mwanya wa 6 ibi ni ibigurano no rwose dakora ahiye. Uyu nguyu akaba ari umwe mu ba legend kabisa wo muziki nyarwanda. Ntago byagorana kugira ngo uvuge umuziki nyarwanda utavuze Butera Knowless kabisa. Butera Knowless umubyeyi kabisa kuri ubu ngo ufite Instagram yafunguye mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa mbere. Kamaze kugira followers 661 Butera Knowless kabisa. So twagiye muri top 5 kabisa. Top 5 kabisa. Batanu wa mbere ni bande. Ku mwanya wa 5 turasanga umuhanzi umwe mu beza cyane ndetse rwose ugiye gutondeka batatu wa mbere muri Rwanda kabisa ndakeka utamuburamo kabisa. He goes by the name Mugisha the Ben cyangwa Mugisha Benjamin aka Debin. Uyu nguyu kabisa akaba yarafunguye account mu kwezi kwa 8 2012 guys. 2012 kabisa. Bamwita Mugisha Benjamin aka the Ben afite followers 721 birenga kabisa. The pain. Ku mwanya wa 4 turasanga Hitmaker. Uyu nguyu kabisa muri no miss mu myaka nk'itandatu ishize kabisa abantu barimo baramwumva, barimo baramufiringa. Bamwita Bruce Melody igitangaza kabisa. Kuri Instagram account yiwe kabisa yafunguye muri 2015 mu kwezi kwa 3 akaba afiteho
followers ibihumbi 817 kabisa. Ulala, plus Melody ku mwanya wa kane kabisa. Ku mwanya wa gatatu undi kabisa ugiye kuvuga ko ari muhanzi wa mbere dufite hano mu Rwanda kabisa ukomeye kurusha abandi ntago wabubeshye kabisa. Uyu mugabo akaba ari mu bicu bamwita Medi ngabo medal kabisa. Akaba afite account yafunguye muri 2013 mu kwezi kwa gatatu kabisa. Iyi account ikaba ifite followers 887 guys, 887. Tugeze ku mwanya wa kabiri, muhaguruke mu mwakire. She goes by the name Babazi Shadia kabisa, aka Shadibu. Shadibu kabisa kuri Instagram account ye yafunguye mu kwezi kwa 8 2014. Akaba afite miliyoni irenga y'aba followers, miliyoni kabisa. Ku mwanya wa kabiri kabisa, followers miliyoni. Shadibu ku mwanya wa kabiri kabisa. Cyeka abantu benshi batunguye kabisa ko bari bavuga ati Shadibu niwe wa mbere kabisa, niwe wa mbere mu Rwanda, ariko guess who uri ku mwanya wa mbere kabisa. Dushobora no kubanza tukavuga ati ese muribuka abantu bose twagiye tunyuraho mbere yuko tubabwira umwanya wa mbere kabisa. Reka tubanze tubabwire ko byagiye bigenda kabisa. Ku mwanya wa 20 twashanze kwisha 19 David Bayingana, 18 Shelly Silva, 19 Nana Weba, 16 Loki Kimomo, 15 Ivan Blavan, 14 Aline Gahongayire, 13 Lucky kabisa, 12 Sandrine Isheja Butela, 11 DJ Philipita, 10 Junior GT Chimimiref kabisa. Ku mwanya wa 9 Anita Pendo, ku mwanya wa 8 Mutes Jory, ku mwanya wa 7 Keti Pet cyangwa Kate Bashabe, ku mwanya wa 3 Tel Knowless, ku mwanya wa 5 The Ben, ku mwanya wa 4 Bruce Melody, ku mwanya wa 3 Medi, ku mwanya wa 2 Shadibu kabisa. Ku mwanya wa mbere kabisa, y'uwa mbere y'urusha abandi ntabwo wibarusha, yoyoye eban mu bicu. Ku mwanya wa mbere turasanga His Excellence President of Republic of Rwanda Paul Kagame. Iyi account ya foundingwe kabisa cyangwa yakozwe muri 2015 mu kwezi kwa gatanu, ifite miliyoni nayo irenga kabisa. Account Instagram ya His Excellence Paul Kagame guys. Alala. So guys, cyari ibyo kabisa. If you have any comment, ushobora kuduha comment kabisa, ukagenda tubwira kabisa igitekerezo cyawe kabisa. Evan, duhe like, kore subscribe ndetse na share, and then ibyiza biraje. Ciao.